Patalo patulo Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le nei fo yaso ai si mai fafonga. Umoli ai nei leo le tamai ana le atali ile na sai male no foa. Ai pu e ane le ata matu ilungo le Facebook. O le atal na ana ta ape ai ilungo le social media ile masina o Februari. Ma apasa o lava ia ile to manga moe pupu ngatia. Ile lato fa pa anga male mtanga aluenga o leo mafale pui Mosef Soswani ai. Isu enga le o tau nu o le aso tolu su tasi o le masina nei. E wala a walita maale le wha amsinonga Itali o na molianga. Ai o lo oilalo le vainga le to manga moe pupu ngatia le atali ina sa waina. O le neimta upo la tato tuli loina pea. Talu e yai isi so tanga inisi fo yo ngai o inga wha asoli tu la fono. E pe o na mau e tato su enga. Ele i mau se tali, mai le so upo le to manga moe pupu ngatia ili taiminei. Wa ave nei le fata ua le pulenga le liki kirikiti ya sala fai. Ile fa ilonga ino le ono sultau sangol tuto tasi o Samoa. E alai ta penangol kirikiti Samoa ua te tala le avanoi au savai ima upolu. E amata ilo on le stala mota longol sisinga fua lua o lua. O sauno aile fai lau tusia wao le sosi kirikiti asala fai le sunga fiu siolo. O le afa amautu o la tau ta penanga uma mo le tausanga atoa lumana inei o le sisinga fua. Au yatu ile feilo inga sui makapeteni au kirikiti e fia awai ile maketi sale longa il tayo le strona nei luata sio me e o mai nei lo sa fa ipea ile siampini o kirikiti Samoa ile awal tanifa o le vao mai siri sapai ita longa le tausanga te luaina malanga tuai au e lua upolu o le makei mai sale imoa male au fusi sa fata o au savai na lato fitawi e au fiail au malosi mai sa mata, fua lunga, fua lalo, sili, nga utawai masai pipi. Masiampini ai lava le afaluko sili ta longol te wila, malesisi nga fu olu tasi, ile malai vai ngafa nga utawai. Sauno fo ile sunga fiusiolo, o le kirikiti Samoa la vaia, o le afa au peo na faya isawai. Mai ua vatu le vala aulia ia fio anga, o tu mua mapule, e faa ulu wane ni alato, au kirikiti mol porkalame faa pitoa, o le liki kirikiti o le onos fultausanga o le sisinga fu a Samoa. O le iwa le tai au le strona inei le feilo ia isu yo au le maketi sa le longa a wata apenanga o le wha moe. Ua to omanga atua inei le lotoa le Samoa Victim Support Group e tua na imato le Tulimatala vau lea na sa waina mai sa fata ile amatanga o le vai aso. Ia tatou sa ilinga na ilo ai o le lima le vaveao na longo ne ai ele tina lea. Ile laina fsoswani le to manga moe popo ngati le valu se lau fitu fa Mosef Soswani petai o fa mauni mai le pepa o fa mtalanga le to manga le lato talia tu iai fa te siai mal mtanga luenga o leo ma vani ai le tina le malan fanau Mose la vea i mai lo tafi ai nei ile mo tol to manga ile Campus of Hope au fa nga solo iai su enga. Ele o fa tanga mai America Samoa na va tuni pase se le va sami po Lady Naomi. Le ana tu e malanga mo America Samoa le stofil vai soneis flui vo me. Vanga na ai uta olo o yaile ioenga mai le territory e avatu le va. O ta ol officer va o Samoa ye pia. Olo fa atali se tali mai tutu ile malanga le o le stofil vai sonei. Ai le o yai se pase se olisia. Mo le malanga fua mo le vai sonei. Olo yai fo ile simlanga fua mo le vai so fo. Ai fua le o pase se ise tala mai America Samoa. Taimine wana wa alele o fa tanga mai ai pase se malanga tutuila le o tolu malanga ile vai aso nga fua aso lulu males fraile ai o ta ua mai le sui ko vana o America Samoa tala wenga elia salo ale o le fatananga e alua tuaile tanganta tutuila o le pemita o le fatananga mai office o lo yesili male le stala ilunga o le talo fa pasa le malo ma o sa o lava le office malanga le Samoa ea e fai ai avanoa wale o toe fai mai le officer ko vana avanoa valele o ai inga o sonei mo tangata malanga e au fiai ia le uma o na fai o tui pui ele ise eloa le sila le fonga fetalai o le maota le sunga li o papali ita e umas pau ile fai pule o le tu malo vai maunga tasi na ua usul pale mene la no fono le sufito me aso lua le vai aso nei. Na toe sao fa ia il no fo le tu malo vai maunga tasi. Talu mai ona fa asala ile lafo. Na fa utua ele fiongal pale mia fia mena o mimta afa. E ave i fafo.
ina ua malo ai totonu o le mauta. Mari ni tatu sui se alofa mai. Alofa mai. Sore, wani ia. Aua ke kape na maua mio. Peitai. O le taunu unga o le na mio ngā alfaipule le sunga sula mana ia tui vasa tau ili. Na tue whaatonu ai fo i le fonga fetalai. I le vai o sonei e tūla ia ne ilunga e whaatu ese tu sai maalo tula fono tu mau o le mauta. Tula i malo ngā whalo alo e whapopo foi le whaftain saunia e lau sunga le. Whionga le fonga fetalai le nei tai au. Tau foi nei tai au ia u ese foi la ngona. Le alfa i mai o le atunu uma whatau tō foi nei sui ma malu le. Le nei pale mene e ala i tu vai o tina ia vi ia le tua. Al nei tu la ia e at foi se avanoa ma se fa moralonga le nei tu malo ia le nei sui sfono a malulu atu a foi ni sila foi ma se ambionga foi ma se anga o le tau tamali il sila foi le nei pal mene ia le fionga fontalai fionga tamai tai palemia ma nai tu ma nei foi vaenga ia malu ave fale o to fina ngalu nei tai au ma le alfa i mai whanunga le lei ia, tuna i fwoi wa ngoto le la ia, aone i tapea, au la ngona au le nei sui usfono ia, wha malulu atu, wha pena fwoi tapu inga se utu malo, i o le nganga ia le, tulang na ia i wha pena au na malu le nei pale mene, ia au avea fwoi ma mea ua, ia is tulanga wa lape fwoi le nei tu malo, ma le nei sui usfono ia, a watu malu pu inga i lau whionga whangtalai, e awa tele le sui usfono le nei, le a fwoi se amionga ma se, a tu masianga wa le sila ma le tau tamali i le nai tu e pe on fatu ele lafa ia fate a me nu le aina ia alo i luma so tato ai pe nei tai au fo ia wa mai foi tali fali ali le tua ia le wa tali mai sui tamai ta ia le lafa to ato al parlamento Samoa le wa mai nei sui tamai ta ia vi ia le tua ia o le tala na le nei tai au lo fionga le fongtalai me se lo fionga tamai tai palmia ma kapeneta ma le pai o le nei palemene ia toi fo i mai le sui se a mionga fo i masianga o le tau tamali i lo tau sila i le fontanga o tonai ia ma le nganga whalalo i le o whionga whangtalai. O le whātua e senga le whaipule le tumalo vai maungatasi o le ngata e mō Samoa atoa ai o le mota whapea lona i tumalo. Tala le tamai o a whianga o le tātua tunu o le COVID i to tono o le vai aso mai le aso valu o me e o mai lona aso sfululima. O whamawina e afe ma le ono tangata o pesi el siama. Mai le aso valu le aso sulima. Mai o se itia i nei se fulu tasi afe. Iwa se lau fitu sultolu. Se fulu tasi afe e iwa se lau fitu tolu i lato wa afie i tono le tunu. I upolu e se fulu afe tolu se lau sulu valu. Ai afe ono se lau tolu iwa wa afie i savai. Ma le to asfulu ono mai le moto manono tai. Wa se itia le fitu sfulu valu wa afie sa malanga mai fafo. E au fia i ma le to alua fau. E to lima o lo tau fiel fal mai mto tu ai le se silpoti ngaina fautua ina pele tunu ia tau sia fautua nga falso i fua malo no ina fa yo tali fonga i taimi uma tau sisi le no fo mo le tu va mo le lua mita mai le si tangata taimi nei lo fa au tu inga mto tua mfal mai uma fa itu malo i tono le tunu o lo fautua ina le va veanga e fa tino lo tu ia wa mauti no na le paule o le puipuinga sili mole la langi atoa e te atoa i le wha mai matautia. No Samoa Entertainment TV mai pia mas wha au poponga i le so tai au i le alofo le tua ai wha soifua.